Montoma Nilante Vanderpool. Or say, Afena candidate in the Bannerman. Or say, hey, man can ye, man can ye, Nilante Bannerman, and one Nilante Vanderpool, and say, President Eko Susum. It's in your mere yacht say, oh no. And you know what you know what prophesy no it's the prophet and pass prophecy no by Nilante Vanderpool na we ya body di a chire ntina say I no say dey na yo say bia bedwamu pa wo se wo ma wo ka de bi na twist na kofa ba bi na ti bi say eto da house san wano a e se da yeye na so ase da fa kwan bi so dia kan no na ti sa de no yeah, na. I tell you, cry news here, okay? Newsy. I tell you, what had any more you? And you can open when you not no penny when you feared your song. I feel when you feared your son. Oh, go at you. So we're there. At you for where they may say a dear son. Sumpe. Mama, kasa adwuma na kasa no. Kasa adwuma na enough form. Especially say radio so. Eya na wonim say nkrofo bebre oheneyere. Omunim say eye brofo na yedi coach you. Amonim say twi, sent no mo say ayo mo kenka twi no ye nte brofo. Eya na omugin say news na ye ka no. Anase ye ba paper ye ekuta me ye daily graphic ye brofo. Ye be interpret ya kirewo. Ye be kirekire mu akire akotwi. Yen tro chi you. Ye shim ye kan no ye ka. Ye kan no ye enti eye adwuma ehia skill. Se obi kan akan kasebo a edin esi yo kan English. They are kan English kasebo no nye yonko no de okan akan kasebo because already we share mo bi to say daily graphic no ashas here. President John Dramani Mahama has assured the nation of his commitment to ascend to the proper human sexual rights and Ghanaian family values bill. No, or can't call. Because me chance was sports and English news. Okay. Na me can English news and san actually transformation ba and since ba mama be country. Eti minim sunsun dem ba twi ne nanka me be shafe na me be hwem. Esi ati ase. Ne ma be kire mama won so awutie me na ati ase. Ya no kra be summarize it. How to summarize it? And so cry another. If say how can say wo kan nyina and dey wunya me story ba ko. Eti wo bo ne tofa. Eti say wo be kan no asa bo ne tofa no. Oheneyere ehia special skill. Eti ene akan newscasters wo wiase nyina za de obreport kan se no. Ya chia mu nyina. Sompa chia mu nyina ya bo mabaso. Sompa bo mabaso ma ya adwuma. Mu na mama ye maame no mu ana omu wo kromu ana ye kan news ko omu nte ase. Ene omu te ase. Wo na na say ye budget ya mutimi be kirekire mu kasa expenditure revenue ni esika ye di ye ni nya ye ni ema o man 40 ase. Mu na mutimi kirekire inflation mu eme hu say the general price level wo kodwa so a ade ana ne boy 1 cedi no say ye tum de ba 1 cedi 50 pesos a ensonso da 1 cedi ni 50 pesos ni inflation no eye mu a mo kan kan kasebo mu na mu kirekire e di say wo kan kan kasebo a don't look down on yourself. If you say what you na wo ye na eye adwuma so say won te brofo a ado obi busa me say sister AKOSUA me pese me kam news ni bi e de na me hia na me sisua brofo kasa no okay usua brofo kasa na obetimi aye if you say brofo no na ye de be ma wo ansa na ade abachi etu hu say obetimi ehu obi no otichi pa but ontimi nka news otichi obuba akese but ontimi nka news the ontimi nka news ni say won te brofo no a ontimi fam ba I will assent to anti-gay bill. No, can say assent no crowd. I did. Assent no. I will assent to anti-gay bill. No, can say what you. One thing was one temper of no one. Or by the abani tree no can I see no. And you need both. But the here kase pan say wo bete brofo na se because I know now nti ase na wo de beba etina say obi wa wo kan news wo tia won tia ase because ne brofo wo form the more wo brofo wo form no the more na wo translation wo form eti say wo so obi translation na ya wo da na say nipa no te brofo say wo chiremu ma wo tia ase a eti wo so obi wa wo kan news say nipa wo kan news ase menti ase brofo no wo form because who I will assent to anti-gay bill no. Well, and I'm saying assent no one tia se no. I'm panyini say anti-gay no. Ebe wo ho. Obe sense. Obe on kan ebe wo ho.
anti-gay bill na ebe wo ho adente because assent no on tell say we say man panyine say eba me di me kokromoti betim so enti say obu pese enti say we translator wo church na pese wo ye ne yie na wo kọ wanimu a suade SOMPA FM enye ma wo mo ye lazy suade keep learning koso suade koso ready and who word na won tia sia find a dictionary na now the Google mo obi wa ye akan a translator na say o dane every bro for kasem e de ba ye kasem ye chi kasem mu but who word be and what the na gene na afa ho say what the one gene fa ho a me say what the one gene fa bro for kasem fa ya gene fa ho my dictionary so Google adenebus say the meaning of accent e be kire wo na wo afede wo benya accent na kan ho that bi ko hia easy but who na the one gene eti bebre na trebia wuti aka newscasters no na titi mo bi wo timi say asem we wo kai wo de na gene de fa ho brofo no ne nkire mu eno no categorize it onto category na say no de na gene afa ho say bia category no e kire say nipa bi ube was the category hey it's a report say who sua de de ka ho a e ma wo be good translator it is obi kasa anti me fan say wo na wo kasa na wo chirechire mu and our President John Dramani Mahama has assured the nation of his commitment to assent to the proper human sexual rights and Ghanaian family values bill. Now when I wo kan brofo na me ba chia enam say mete brofo no me chim o man panyini His Excellency John Dramani Mahama e di nsem bia tudwafa e ma ne ma enna ne mema na ho mmra ye dia kwakoto na hye bedwanu eho because mete brofo na aka e na se ba wo kan na mente ase Ojuan ho so. Anka sa ya no. Esa woni mse de gabesia translate no. Man panyina kasa. Osi ade ne de say ya no. Eje de we de betwa mu say wo ye obi a ye dwuma na ye no wo kon do. Wani gi ho a na say enye chi no nko a wote no. Enye chi no nko a wote no. But se brofo no nka because story near the bema brofo kasem na wadane e dia ba twi mu eti se wonte brofo no a wontimi nya adwuma no na ma mesi ye twiro twi no kura de ma wo a wontimi nkan ne kan eni se ne ye ka no ra na nya pe o twi ne twiro no ne ka no enye pe ka mo so ti wo beti enti ono na edif enti wo penso so achi Bible no so kenkan ampa so wo obi a wani gye ho se adwuma pese wo ye bia eya ye chi Bible no kenkan na no a ya sorry di Jubilee eya Tesano Baptist Church and say Jubilee kura ni chi ne se me go na menim and me call Bible mo call book of Leviticus say me kwa kwhwe no say nje mo de bae no ahote afase fantastic na me say wow we din ka menim da banka me na me say me trans me ko find the meaning me ko he ba bi o match Jubilee no e wo chi Bible no me kenkan ye no ahote a celebration and it's yeah enti eboant wo read the chi Bible no so be mo hunu ni nyina na afa wo de aka ho na aboa ma adwuma na yede enti obrempong papers be na gu ani ma no pa obi kiro a gory accident do na him say glory say gory no anti gory na say when say glory na be a one for el na enti oye chi is a translation oye glory accident I akwansi akronkron akwansi akronkron wa come correct obi wa ha wo gin say akan news translation e easy we ye lazy wontimi nye because there be a dictionary ben wo there be a Google ben wo there be a wo finding meaning of words and say we lazy and now you be so wo parking kind but radio no so ba na ye wo de adwuma no ntimi nye but we be a parking kind wonim current issues wonim niam e koso ntie ba wo se ni cheche mun ko ye easy because but we oblivion of issues niam e koso nyina wonim a e be de na wo so wetimi a cheche mu yi eti yem parking kind na yen kenkan na aboa ma adwuma no yetimi aye ni na say bata kenkan papers me na gu ani ma no pa wa ba mu yi ma me daily statement wa ha
and a daily guide waha. Okay. The new publisher. Chronicles say and can Proverbs 29 verse 2. Oheneyere beka mai. Oheneyere won so papers be na go ni man open. The Ghanaian Times the Obokrata no wa say my fair daily post and so the ne about the new crusading guide about Betoja and the Ghanaian publisher so no pay ono so nsemu a etwafa na no so yensa akan ni bi wa ha. We obrempon ye so me enko akire ni edidwa. Yo, and ye mention se emfa emfiri the new publisher emu ewa ha. The new publisher and what the other in watcher say enra say what say ya hot bite sumpo ye kan ye ama ansampo na hot bite ye be kan no na premto brekase no ye di kan abom a kirew abrantie ya ofanko ha yayi odatelamte wono de anya ne obobo ni bia wono odatelamta waboma asem we pa de prosifo ache no wabo ne yere naked ade wabo da mana kire say mame wabone yere video no de nke ebenya na ha da big ma enye fa ai abone kwatere kwa wabonten kwatere kwa ana wabone freedom abetwena beto abonten bono ka ho bio ana omo fie no omo ye dey ono ani nua ba ene ni nua ba ma baako tenant a no video ade no nkom ka kwabo tenant na ka ho just one support to say yemo ba no ai eti ache no process ache no ene de wuntimi nya bibi mfa ho ni o oba no a wono ye ese nkom kwa akobo no process for nso secure no kama ana o ma kire nua no mienu no nso aka ho omo bo abone ni o hye nua no montam takra o jem na bible kan ye no eno no ya ebi na esie no ana oba no a ono ni kunu na ya bo no yi no yes anti pata biribiri abona ma wadwane ye hunu ye ndekira kwan oboni naked no ai say ai sa na koye nimguase ya aye nimguase oyi no so de ogu nanim ase wo gu ho nim ase e say wo ye oba ne ti ai eno naked ai oh wo ma e ma me ai and yes police for monya mesco oh and I'm IGP and salute no once na so mo ka say what na kokwa mu e de abefo na say wo phone kita se me di atem no ma fa me ho adi a ye bechew wo mo a start say ye adwuma no enti ye mo won ma ba so obrempon de wa asem nso ma je afa no ya do ba beto abonte kwatere pa wa bono edem wa timi adwa no ho nyina yes da bia so sa na o na according to recording no echi no background no tia wo se sa na da bia no da bia la da wo bo no na wo pa ne chew e na o tefom nyina wo su na o pa ne chew na ba ne kita no benkum ni nifa o de bo no no o de bo no e na o di nka bo na asakra na okofa ba na saba say oyi obrempon tere bia na me dwene ho ema omo abusive marriage mu ne titu physical abuse aya na me busam edi enti na ya omo ntimi nko say wanti wo ka na de na wunya de wagimi na ya nya botre o esremo ya na bibisa na ya nya botre because obi wanya se bia wo mpese obekọ wo kọ he be bia kwatra kula bia akọ wo kọ he obi wo tu adwuma kra wonye bio woni adwuma ye be man ne tobi mani di no tobi dia ma ode ofra nkola na wode nkola na kọ he obi se ade woni abusuafo enye obi ya ne fra busuam o e wo se ye nyina fra busuam ba ne obi ya na wa abusuam kwa de na ye te se kwaye aye se kwaye obi ya woni sibre oho che na akọ okofia ma me ni bi ma me nua obi nso no de hwa ne ma enti wonim obrempon ye empower a man financially economic empowerment enu na your former first lady na connect to Jim Rollins what this scene ni so women empowerment no of financial side no more of our financial side no more so economically financially umbejina mo naso it is what relationship bi mu na nkoya obetimi apaka na niema na okọ ye wo maka kra bi a insecurities nti se bi a ring na ye ne fe anase e beka so waware nti ye obi wo ha keke ne se ene wo ho ene obi wo ha ono dwen se wontimi ntina wo bra be ma nka no ho obi nso de oba bi wo ha ye ne se ontimi ntina ho wo bra be ma nka no ho etu oba bi wo free relationship ba kuma no ajampo to another one ono ankasa nyensa ne ho yare o free ba kuma anu okọ ba kum enka relationship so de enka wo free mu a eyeso wo free mu a na wo jampo wo tena se busa wo se baby am ko ye ya na enyi
edi ne ba me tiri mu me kofa asa akwa ye introspection edi enti me kofa oba edi enti me kofa ba men na wo de healing ho wo de asam ho yare ama wagina by in order yen jump from one relationship to the other empana chi wo free wo mu na wo chepepepe no esia foforo chese wo de wonti be ntina wo obro ba nka wo ho wonti be ntina wo obro ba ma nka wo ho ebe den wo nya abotire nya yie obi wa chese ontimi kura na me de mentimi ntina wo na bra ba ma ni me ho oba ni me ho enti relationship no call the first relationship na nkoyim wan tena se anye de fa ne self introspection hu de nam soma se bi okofa akohini we ana se bi okofa oba bodamfo we wanwene hu enam se wan healing ama na agene Oheneyere ama in order no obesa kofa the same thing obesa kofa the same thing because onsia de mfiri onyansia de mfiri ba konim onsia de mfiri ba konim eti obi an ena me wiase me baaye ena da bia ba ma minya ba ma papa da ena da bia minya mitirinya da bia minya ba ma papa da bia minya oba papa da bia me de nipa bonifo na me kohia wo mo na me da bia me omo no me omo nya adenti na wo busa ho sa questions ade na wo de da bia relation any wo na wo ye problem no okay the problem is you so who dey kan your ho adu ade na wo nko ada bia from one man to the other man from one woman to another woman da bia because any wo na wo ye problem no tena say na busa ho questions tena say na busa ho say die na ma da bia me koto wem if you say you attract who you are say wo healia wo san wo yare hu ne wo yo ehu ne wo pe obi ba wo life when you say nipa ne de na no fefa ho no a Oheneyere no atom oba bi wo ha wo hia be ma o kamfo no ena me hia wo so bada ena hu fe ho no a no atom obi se be ma me ne te kronka bi nkyere me obi fie no da washa ase time ne kunu wa bodesa ma okua wa hu nkate na ma bi wo ha wo hia oba ne ye duane kakra bi de bread ne odi pe no abode na ne yefunu na ye ne nyame enti se wo yefunu na ye onyame dia da bia e be kwakofo oba bone ama na wa ama aduane adi ama okoto ha wo mu ma me brofo ya o kan ye sense su bi o you attract who you are dia wo yo no eno na wo fa enti sometimes se wo ta fa ne anya busa wo se me ana me te se because you attract who you are enti se wo hu se wo yo bia wasan ho yare a wo hu de wasan ho yare a wo be hu wo hu bodamfa wo be hu wo hu oba wo mu ade a wo be hu wo hu be ma enkoyi a wo be hu but enam say wo yare nti wo be fa yare fo you attract who you are yes you attract wo yare atenkam to be fa obi so yare wa atenkam ba woni da wa wo hia be ma na o state kan fo se krache onkamfo na move me o that the lumba nwom no ai ya tia bro ya tia ai onkamfo na move me o enye wonu dwa no move me enye me hye enti mayen hye ko real business but enam say still na wo da so wo ba bia ya kan kakra bia na atim ya wo de adefedefe sem no da bia wo asum ya wo de da bia pese wo te da bia wo beto sa trouble enti wo na wo ye problem titena se na ye wo ho adwuma na heal wo ho it is send the next time we show baby and also we share be ma bia enye de nipa ne be na eni no na hia ho you will go deeper nye eni no kasa ne aduane no ne ade no wo pesuba wo pe character no wo be de we osikasa wo be se de osi adwuma wo be se de osi dane ne ho wo be se de wo busa na se osi yiwa no you will go deeper intellectual enye shallow abi ope so hu de woni trim sa adwene na ye because who ware obi adwene woni trim na wo ware yo ni paduane there is nothing say ni pana na adwene abodam wa abodam nokre say be ma bia woni trim sa oba ye bo no a ni paduane de gyina ho yere ni trim no oba ye bo no SOMPA FM na adwene no say be oba bi woni trim say be ma de ye mu no ye mre ye ho ase e ma be ma woni trim be ma de ye say be fa so anti be ma ye bre ne ho ase ma na ni paduane gyina ho na ni shape ne hips no ene na futratra no na ne to ne so no eno ye de adwene be woni trim say be ma de ye mu no enti de bia ya check de woni patrim show wo behavior je ye ni shallow no Yesu Kristo ka tire Peter go deep you go deeper Pusheshe niema mururam na the power ase ho gold ni the diamond ne chance ho ena wo ya handsome ho ena wo ya tuntum ho wo ya kwada ena ne tusu ho ena ne nufuo ena wo ya 10 gram ho 6 pass yedi 6 pass na be di ada 6 pass yedi na oba ne so wo hips na so wo mu a na the be kakra na say wo shape ye say kai say wo shape na no foso so na ntoso so mpacho say no akiri wo mu a de na be si on say ni brains a ai na adwene ni nkoyo ka sama o ka onam enu ono so nam setia e be dum mpacho no fo no ne to no de be re because who say adwene nye
enti yenye very cool yen go deeper see meet people na won go deeper wo bra wo na wo yare enti wo ko relationship bi mu na say enya botrem enjampo into another way. Learn to be alone and enjoy it. Learn to be alone and enjoy it. Now enjoy it. Because you will always be alone. No correct. Maybe who could be betting to come with the betting to come or be new home. Learn to be alone and enjoy it. Mami, enuntina bi o wa ni kunu ana na yiri ni nchen ana wa kwafa foforo yo. Ontimi wa tu kwan keke wo kwa aba no ho ntimi ntena. And we create demonic altars man ho. Learn to be alone and wow no I say what me enjoy your own company. You must learn to enjoy your own company. Enjoy your own company. As I when it's who near be a we ye mo ni gie. At the time of Cranson. Start from now. It is will be more, it is will be crab more to say. Now they all know Abano. Anytime it is a one umbe are be to me. So ma with something valuable, me waste me time. Because me I know may enjoy me very well. Eti nipa na wo ba no e de na wo de ba suban papa be na wo de ba emo be na wo de ba kasade be na wo de ba enidie be na wo de ba emo be na wo de ba wo be wu e ho ba wo yo bi ade bia it is only for companionship wo ho be kire wo be fa kwakwahwe akwa wo be fo oba se bi wo ni suban eti learn to enjoy your own company eti e be mu access na obrempon no so wo peme no de na wo de bre me Oheneyere no ono de na wo be add to me. Because Bible na can Ecclesiastes chapter 4 verse 9 or say two are better off than one for they can help each other to succeed. Ba ko tofo mo ba ko be pija no de nyame kan say eyese nipa mienu be nante ebi so ombe boabo mo ho mo di yie ba ko tofo mo a we be so nipa cho nipa na wo pese wo ni ko relationship obetimi abo mo di yie everybody buzao nipa na ade ne obetimi aboa amodi yi because Bible say eyese nipa mienu benante ebi so omo be boaboa omo eti enko relationship mu keke o you must have a relationship goal eno nti kura no san ka say ni friend ntimi nkyere no nyanko ni friend kwan you must have a relationship goal. Say nipa wo ba ne me be boa no no so aboa me kan hand go hand come it takes two to tango. It takes two to tango. Ni aboy ho ni edi ye. Na de bia akono eni eni nko a. Utimi se nipa we wo moa. Oba wo hia wo ba ye da bia na send me momo. Na da bia ye me say da bia na ye say da bia asam foforo da bia ntokwa relationship bako no peace. Abrantie ko hia ba ye. We obetimi abo mo odi ye. Obusa na say what are you bringing to the table? I say I am the table. Okay, well, of course if you are the table prove it. Prove it. Oh, prove it. If you are the table, okay, yatias here. We your table no approve. You bet me the BBS you so. Because table be at me the ideas so. And to prove which I say met me the BBS you so. Met me the medach yes you so. Met me the memma that yes you so. Met me the misika semet you so. Met me the margin me kra as you so. Prove to me. Prove it. Sampa we are the table and fantastic. If you are the table, there is nothing wrong with it. If you believe that you are the table, tell me what you are bringing. Say who the table ne dia. And you prove which I say met me the men kwa as you so. Met me the medach yes you so. Met me the me ye die. Met me the misika se me madach as you so. Yes, I don't want no back na keke na ye. Ye move from shallow no na ye nko deep. Ebema da bia ye settle out say won fo bia keke because who him say na Oheneyere ka no ade na say wa no who enjoy your own company you settle for anything because who bia na waje because ade no de bia eti bia enko sokola ba no wasu membisa ibe se tete lasta ade o wa se wa wie wadwuma ye de na ba bia membisa bia nso nye membisa da bia membisa twade ni pe wo di watam membisa ni pe wo mu o se wono a tese ade mpamu agro kakra na wo de nu na da bia wo utirimu nti oh na ya mo mpaja mo unya mpamu agro na se wo anya nyansa we ya brabo obrempong bebo so me enko mama nti abrante ya che no ye ba che no ye friend that lamti na we nya ni obobo ni bia eniu na pro na watum no ai so what the net Freddy or the net Pierre Frida ma ba bontin Tony wa ya de asem na bro ho we also wa Tony wa ya de ma that lamti awo mobo won de oboma ya che no oba no so gina ho no so pa no onye oba afafa bi oba papa oba mu a ana obi be gina ho
na o hwe oba na ka che ne se mempese obenya asem nti onim se ne wo ye ahwe ye obenya asem e bu a wabu no de wa ye ni asem pa nti eno na the new publisher de aba ewa ha na sade na anim ho na ye illustration no a ye de mampani de ba nti obrempong ni picture na da we police for na blend anim no kakra se just say na police nche de oti we wono ana ebo man na anim ankasa ba na ono sa oba na kra wo deserve no ma me de he wono nie won na dai we na oba bi de ne sebra ko se ma we nsam oba brom kama na do sebre o sebra ko se we ensam tini ase ya adwuma no kwan se kola na eba be ma ne ho a obetumi di ahwe ho obrempong maame na do sebra ko se we ensam na wo kwanyema ma we ai anyway be wo ere na ya apredachi na onim se oyi be ma we so do sitie enkwara na no wo be ni die ne wo nkwara nim tu bo so mo so be ya na we se se nya ne so saso na de wo ya ne kura nso nkura na se da bi omo ohum hu na ohene me se nipa we se se nya ne saso dabi eno nipa bi na se se nya ne saso wo se nya me se mebo nipa se ni suba ne me saso we nya nipa we dem se nya nya me saso dabi nye we de nya bia we de ya nya ntu ohene ya ma ne me nya ya nya careful nya obi ya ne de ya sebre ma no me na nabi no kan asem bi misa na na me nyina bai wa esisu as a teenager or the metna sia osu they say oh fefe because abre na fe na 14 15 was wo fefe ba they say me hu se wo shape kama ho ye fe ma me kan che se be ma bi hia wo na wo se obeware wa ya hwe ne se okay bam emfa be ma ne sia professor se wontimi hwe ne se so a wontimi hwe much more so betimi ahwe was ye gunanum was ye gunanum no wontimi ahwe ye gunanum no kwa wontimi ahwe so me na e no de metanse ka asam che was me hu se wo fefe ma me mfa de me bi nwu akwam na me wo hu be ma obetimi aboa na so be boa na mo nyina ma boa mo ho na mo bedi yi wo sia na ne sia pro na se wonu tuwi wotimi nya daje ntwitwi ne sia enye wo no obetimi ahwe wo na san ahwe ne mowurum se ne mowurum ofia eno so kan o se hwe ne mowurum be ma ntimi pay attention to ne mowure na ne mowurum ofia eno so hwe ampa onya mechanic nko onya mechanic se ne mowurum se ne mowurum fi eno se enema bi wo he behia wo na gene kura e ma so da because enema nkitinkiti we impo wantimi anye Shani nyina and at the Tosmians, I was here Najuma, said we see pay attention to Najuma. Say we see a bema, not the beer when your time amount. Oh, a Jim no see or bring Pomeba or Peduma, or so see what? Eh, me boyfriend, your domio, me Pomadia or Temenchine, me consular Dimechi. Me, yeah, me, but there be our fear. There be our fear. Otimbe tsamen nchen from anapokosi enu so obusan say busan so ono so adwuma be no wo tie adwuma mu na wo pomade no a wa betra won nchen anopa besi enumre no so adwuma be no wo busan no but sen na otre won nchen na ye wo de enu ye wo de ene ye ahweyi ana de etoso na ye wo de kan ho hia be ma na ebi a wo kwa adwuma na ape wa frɛ adamfo wei no afrɛ aba adwuma mu hɔ na wafrɛ wo te kaa mu ɔsema me ne taxi driver ne nkasa enware bɛma wanyi wo nie emfa bɛma obekun sɛ wonya hu sɛ won trust wa get out tanzo na so yɛ bɛma na ɔba no wonyi ni ade na pɛsɛ wo force no ɛma ne yɛ de ɔpɛgya na tire akwan wo hia wo ba no woso wo twatro ade na pesa wo hye no ba ye no kwafo wo ba wo ye trofo wo ntimi hye no ma na nye no kwafo eti wo ba ma na sa wo nyi wo ba na ni a ade ntina wo pese wo hye no wo betimi hye wo ba nyina ye tie sompa ba ma bi wo dwen se ena metete no ena mehye no na wo betimi hye wo ba so wo betimi hye wo ba so bayi mama ka story bi ncho bayi lady bi na menim no o se sister Akosua oba council wo me nche ya na o pese oji abrabo fi bi a obo o sister Akosua o me boyfriend no ogina no boy na pakeke asi wa o twen no ba me nche no e no se ana ne ho ye me sere me pon na afre me kwa na me gina ha na o tete me sa na onim se madwuma mu ho no a e ho na me ma obi fa me asmo ka tere me no o se ne ho ye me sere any me baby any o say na adwuma mu o metena me no me nya adwuma because me wo mpena wo adwuma mu ha
enti ye ho enti oye wie na guy ne de apake car wa bonten no abetrem no de ne ko enti na ho ye ne sere na wo betimi akonka oba oba nya na onye oya na oye enti se wo hia wo ye bema na wo hia oba na wo nyini ni a jano ba wo nyini ni no na wani abre wo ho wani abre chinchina wo pese wo tete no wo frɛ no me monitor no no afa ne phone agro na wodie na we okase wo ye how many minutes no afa ne phone fa na frɛ wo ha na ye say I say oba wo so tete be ma oh yeah concert kura what tete oh yeah video phone no share e bed na ti ma me hwe one girl ne da ho no aka cha girl ne se won so lo hwe no kwa na da ho was a fa konche ho no man in sala say ko se na girl no so konti wa ho hwe was a bathroom no yeah na ko share bathroom ho afei o hwe dem wo nyina o ho hwe nti okay wo sia obi wahu ba kumienu so twatro wo frɛ no so wo fie ɛna wo kɔ fie wo kɔ enu oni ho na wa ma excuse da bi na me wo fie na bibi number 1 wo frɛ no so wo adwuma mu wo se wo ba adwuma ma ba ya de na wo fa ho acha wo kɔ enso no oni adwuma mu na wa sa na wo so ne hye ba kumienu se no obey wo ye trofo be mo ye trofo gya no men kasa me dono me penenti no me pesa me sesa no na nyame no obo no watimi asesa no na wo abesesa no nyame no no bo no no wotumi no watimi asesa no na wo abesesa no ada no say wo ha wo ma ho pressure na wo fa ne phone na wo yesei na wo frɛ girls na wo frɛ mema na wo bre abrabɔ no a ye pentima ko hia Yesu do na ade odi ada na investigative and monitoring spirit wo phone so na dey be or say two are better off than one. Nipa no mo ma woni ye the pressure bebrɛ. Da bia sese me check your phone so da bia sese me monitor wa na chese wo be ma bre. Time sese me de bobra. Time sese me gire kwa be fa so save ska. Time sese me de niam sisiye no. Afa na me betam phone. Asha call record. Na ma be free bia from an na wo bobra na say Jimmy emfa ensem fata no na ma me aka eti ye nya hweye na ye fa ya na mo ensisiye two are better off than one. They can help each other to succeed ene busa woni pa na wonya ne nware ye no oye obi a woni ne kwa obrempong ye bese ye beka sapi woni ne nya nkwa apam mponi mo wo hu we nyina se me sa ne kwa apam na wankasa no da wodwene wokwa oni oba foforo ade achie we wo se Awurade ma ne nware mio chesa aware na ne hian na ye kukuru mponi no obi kura po ho se oba foforo kura be se miensa ene sa be makro na se memeje wo kwapre be ma na onu guma be miensa so osa na wotie no wo se onu obeko no age wo mu obeje be ma na free man nsa ayi already two face story ene ne ex wife no aware na gu na nsa ya no na ma bebre wo ho ma bebre wo ho ampa ono ne girl wo hia no bete ko wi ase enam so ono dwen se o ware ne nti no wadi nkunim enye ware wo nti no wadi nkunim obi wo dwen se mema no na one ma be ye 4 na etwempena me no ware mi nti me madi nkunim o ware no bete ko wi ase ware na sagu wasan cheat on her e wo marriage na emu Oprah Winfrey can send you so obi kire wo send you city aginidi. Okay. If people show you who they are, believe them. So obi kire wo send you city believe gidi. To make sure say me ye trofo agimi di say me ye trofo. Okay. Chai men kaza obese samanse sana me na ansa na waka ho asem. If people show you who they are, believe them. It may take 5 years or 10 years and sana change aba. It may take 5 or 10 years. You don't know when the change will come. But the what say no. Believe the person. Okay. Don't make excuses. Funny maybe you want so there be a accident in a bike. When people show you who they are, believe them. Believe them. Obi ma who say nani brewa. Believe the person say nani brewa. Oh there be nyasa ebi am mani sika and am echa na tade and I say people show you who they are, believe them. Chai say drum rebi no who say you sit here no one pay. Obesesa. That is the person's business. You can't carry that burden. It is a who settle down himself ampa where the miamiji tum so your true for but on one pay. Minim say we am massam but on one am pay. The wo nim
what you are bargaining for. Okay. It will quite the Safata no aswa. Obrempong, Boba Papers no Snamu dear. Yeah, but it's Dr. Foster so Obama be feared the Binamatas and Macasas. And say, oh no, to say you know so many. Do quite say. I have a house as a mouth Friday and no Pebina. Because Ghana today so company symphony da publisher mu ha and what you say anti-gay bill no say parliament nya gitum say Kim one also be sign now he said new publisher can say president raps priest again what na form oh bobo so me so say OHENEYERE to say the Ghanaian Times who bukrene enafa you want to say o za ko anu tu say o za ba jiji me anope OHENEYERE so we dey manye ni ye kura Mame for the Ghanaian Times and the most authoritative newspaper no ento so na mampanyi John Dramani Mahama ni mfonyi na eda hasenum na wakasa enrada wo hwe city conference ya ekoso na wase wobehwe na sikakra bia batan no wonom amoma nyom fa ahode sanse eba se sikasam ho ntoto yenya didie ni arehemu wo mu a wonom so di mu ntintimenti no wonom ye from Ghana sikasam enso begina yeye ho nsem no the Ghanaian Times ede aba ana anopei na interior Minister Yera Muntaka Mubarak Mohammed wono so ena ne mfonyi da ha se kratafan ye to so dumienu ena wo kire se aban no ahwe ya wo kire se wo ma wona wo kita etuo anasa akodie bia emre bia anasa license bia emata ho ne se amnesty period wo de ama free December bosome no ne da edikan ekosi January bosome da etoso edunum no wa wo kita etuo bia da yen license ya anasa mra no ma ho kwan no wo se fabra wo ba ye bebu abaso na emom ye nya okeka se bia wo di abonefo sem na wo kire se wan fama na free wo akọ ne de obi bia de beso mu se bia se etuo ne bi ewo ho no obehwe na emra no ene wadi sanse akra dodo na no ena ehwe ewo meme sanse etuo dodo ade asiesie form de de akohye mpase ne ade no eno so ho ensem eyade a the Ghanaian Times the workrata ne de abana Jospon group of companies ebase waste management de omo yi ade papa wo meme ha se nom na ebase agreke ho nsem so a wontimi enyi wonom akwa free mu one United Nations University akwa apam watch say wo ba bebo se be ya ewie mo bobre ho nsem no ebetimi esipi na esita ye ho nsem so de eda ha se no na mame yesi Ghana for be 5.4 million na petemu sebiayo wonom so eyo petemu sebiayo toilet any wonom potemu iti baby ampo ano anwe baby a potemu a na sebi wo majeja wo ho e de esisi wona wo chese ha dwen papa pente no me fa we sa Greek minister so na she senior high schools no secondary schools ni sa da rom wo hwe na wo mo entimi nyokuayo e wo suku mu wo se emwa e wo nuane die mu kwa na mom se be ya farming na se Greek no e be ye adwuma e be so ni yankasa tete kwafo adwumenti no wo mu nhase na adesuafo no so entimi ensua se be ya bibia so ebekoye de ama omeyenti no ma me de wo kakra metimi de ama Ghanaian Times no magina mu ewo the Daily Statesman ehon so ena megina sisi na enra mrase bedwam na enye agrokra Dr. Gideon Boakon na wogina mo dendenden a sese wo ma hyase budget no a so afọ de kwotu dwa wo mrase dwafie no wo ma hyase tutu no sere ne nabasa na no nso agya wakyerɛkyerɛ na adwen ɛwɔ ho a Gabi asarakyerɛ da akon ɛna ɛka kyerɛ emranimfo ye ɛwɔ ewiase titiri paa ne abibire mu de ne sɛ wɔn nkom homom na Pan African practice wɔn enye ne kama paa na asɛm bi wɔ ha MPP executives na ɛwɔ abrochire no wɔn abato no mbeto no January 31 no wɔn pɛ proxy voting enti mpanimfo anya no wɔn nyɛ hyehyɛ ɛmfa ɛma wɔn na wohɛ page 6 ɛwɔ the Daily Statesman mu ewa ha say ya Minerals Income Investment Fund MIIF yes say baby a wo mugina no wo mugina mrabofo achi ene say wo de acting chief executive officer Justina Nelson ni mfoni ne da ne mami na nim say sham wo mo kire say
RTI right to information bill no a mpanimfo bi activate act no e dey pay information e wo ahweye ho mpanimfo se nyaade am beba request mienu e na akwa kopiem ho na nso wo mo aka mo se asisu se nyaade a information wo mo hia no wo mo beba ntie sei amanfo bebre etoto e de se minerals income and investment fund no wo mo nya nwo be ye bia na information no a Ghana fo hia no wo mo famre wo na ene yen ko daily post the workers ene mu yero John Dramani Mahama mampanyifo ni da hase na enura da Christian Council of Ghana wono mpanyifo ni bi etu anamo ekosra no na no ena wode tuja ekire wo mu se keta isha proye kanka drip die ni frakadam no na ban we say enso so na se ne yese wode hye nko anantinti wo ba ye wapa na pamfo asoafo ene empanyifo ahodo a wo bo na adwuma yemu no wa wonim se wode tumidie ya wode ama no ebe ye dwene akankan sam se ene me de me ho kwa akwahye saa scandals ni mu no niema ensem fata na magisika pam yankasa me ho mfaso no wo se wo ne obedi ne nyonyonya de a wo beso so saa soafo anase woni kro no so no nti no wo se I won't spare any minister who brings a scandal and no one some no ya de akata feto so ensia no wabo ho ensem ho dawro e wa hase no na aba beto dwan so se government station bi abanko ntabuo for panyi bi so de abeto dwa se sania corruption no so eti o my Ghana hase no o se ya de pa ye betimi aka de asi ye bo se aban we ba ye no waba be pagemu anase waba be bon ho moden wabra na ejina wo hamabupen eduna na chipo miensa 14.3% ama apejama ko 18.4% eno so ho ensam kakra e wo hasem nyam se de aka ne de ye din kan aboboso interior minister tuo ho nsam a wode e baaye ene eyeye Mahama nso so ne nsam a obrempon na wo ka no si de ho nsensem ne nyina wa hante yenkoye ne mu a ene emigina daily guide mu na daily guide no de aba sa SML ene GRE wo mo deal no a special kwasi Peter wa fashion na ni ase no enrada ye bo so hot bite so enen so daily guide ediaba Kenoforiata and 7 others say yes ya charge you na charges e de aguom komu no ebro akete ahonwi be se eduoso no na chiri ho ba bi bebre e na wahwie de aguom komu ya nya sem kuma na wo se eno na wo hwe na watimi aboa sane ebe ya keta se pro kankan ne dwirim de no ho nkomo yatimi abo no correct pa ofan konsem no ni nyina wo daily guide mo e wo ahase eno nso so ye de kan aka ho asem nti no ye nkomo bebre na wode aba e wa ha eno wo kire se pa no se obepie mu e wo guide mu a parliament wo mo ratify ITAS agreement eno no 40.46 million US dollars tax waiver nkwa ya de ema eno mu enchirimu e wa ha Petroleum Act na empanifo chese review no a na empanifo no review no aba bebo ade ama empanifo agiatum eno so daily guide e de honkomo kakra e de aba mama for the new crusade gada obokrata no ento so OSP yewra enso enfonyi e da hasen kisia jaben e na watchere se yewra kenofori ata kane photo sanford de ma omeyi MPP apenso wone afoforo enso bi ya e ka ne ho no sania wasi ama wonom ebre bi sese wan piemu na wa ama meyi won ho no e woketa hye ho nsem bi a wode ebo wonom no a e yade a wobema adekokọ e na ato wonom ani asente no ne bre na wo share no kire se ahyase ya e kan anase egu enkenkan so 78 counts against Ken Ofori ata 7 others and ho nsem e wo hase nom e na afeye rache mensabonso kana no e na yedom kase ne ba no deni na wo san e yemrahye bedwani de ma de hye ya wo mo so ame abato mpesua so e wo asante mantemo e na wo no so kratafe to so miensa ne du no o kan nsem bi dia fa no se bra so se panyifo ye nhyehyeye na se obi wo aban mu na se wo free mu a handing over no ho nhyehyeye no wo mbetimi ahyase na wono ma plan ne se be ya enkoye se na afa na mefra aban mu tema me break akra ne ade no ebetimi afiri wo ma mefa asem we sei entwem Nigeria na aba beto dwa se mema kentina wan ye okitakita atuo ene akode ahodo mabo e de awura sukuu bi mo koye a vice principal na se sukuu panyi abedi akire ya wono ho no abusua ye kase no oye ade a wo mo abonituo ekuno na emayua asuafo be se aduonum 25 students ye omo so eye ma no so no wo mo akidnap mo mafom no mo a eno akwakoye asemseba eno eho ensem the new crusading guide aboho dawro e de akira ye so ye can be
de atrem Nikita Chronicle wa ha no na me to me de na po wa ha na me fan sam ye nu pe Chronicle mu page 5 na me gina sisi e ana wo de aba se John Awuni executive chairman Edema Food and Beverages Association of Ghana FABAG na microphone sisi na nimu a wo kasa no utimi se wadwa pa wo se smugglers one mo faculty kwan so eye adwuma ne bie no wo mo age Ghana amo ani sukre edwa no wo mo age aboso enti suma si dwa na manfo odie wo sukre ene amo wo mu dwanum no wo mo age aboso a eye asem kase pa wo bo ho amane wo Chronicle emu wo ha sei page 4 ena asemfo adwempo wo de aba wa ha se abonefo sam ya ekoso wo man Ghana mu no se de ya trapo eno nti we national security and public safety concern threat pa de mayen se obi abema ne hoso ne abo ne hoso na yetimi aboa ama abonefo sam a ekoso wo Ghana ha no yetimi agya isan se ohwa na esi wo fanko ya ne nyina ya abonefo sam ohwa se prosifu akwa akodu amdwuma na nkrofo bi be de mra be hwe mo nsam na won bekọ se obi adi bone eno nti yakwashi pro station ya chi se nipa kro na to ho no yakodwetwe jadja to mo kaase mu ne nyina ya abonefo sam na mo sofo kro mo adwuma na no nipa bi afa mra hwe mo nsam na mo bebro na mo sofo na nye chief imam bia wo ba ho a wo bebo aya anka no so kra esa akwaya asem no ne nyina nsam a Chronicle chese ya abonefo sam a ekoso eno nti o man no yempagya ye ho eno wo se yenkenkan mebusam etiradio no nkron enyimu mienu no wo se when the righteous increase the people rejoice but when the wicked rule the people groan. Atene na efo do so a oman no enije na abonefo di so a oman ni si apene no kre ni papa be di oman so enyina ye ho beto ye na ukohye ni papa bi oda adwuma no so a ho tomo ukohye ni papa ware no a ho to chese wunyehia righteous person a ho beto na ukohye ni pabone ni a ebi ne se ye bro bi be si apene da bia be si apene obusugumu na tete upienso so anu anim atise ya ya bi mo ha mo ne bonsam na dampa ba ko so bonsam po bi ha no mama ko wale yamse mi fia me ifo na yi ni mama Obrempo mezu obi wa ukohia utimi se obi wo ne bonsam na dampa ba ko so se bonsam afa nipa mu na ye adwuma ena nyame so fa nipa mu na ye adwuma eti uhia wo bi a ida se nyame be fa ne mo ye adwuma aboa ana bonsam be fa ne so atete ai na aware mu kra de ya na bebre kra ni mu se yetimi hyehyɛ ma ho ema ukodo obi a wontimi mu oni nyida e wo ho na sunsumu nyansa na meka kire wo yetimi hyehyɛ ema ukodo obi a nipa ntimi no wo da ai ena de be mu oni agye nipa ntimi nya ma wo da de obetimi aye de be mu oni agye no wo mpɛ no ampo ya hyehyɛ ma ho ampo de obemu oni agye no a obema ho atɔwo no wono obeye den wo mpɛ ya hu bibia gu oni so ya wan wo but de wo se wo do na kwa dinti tore bi a se wo do ko obi ho ya ye study ba ho pa ya FM eya bo ho pa ibu se rade se akoa ya mehia no ya asa de me ya bodam yi oba ya mehia no ya asa me hu no a me na maba me phone tare maso ho be 3 hours ya kasa free night course ye wo mu yi erade kire me ye wudie ni bia na ba ya anom na asoma we dey onkrofo no na echa bia tum we hu amu ojina santa no ama backpack ya semu wo be peno but on pe wo da ya hyehyama enti nya obi na ena me dono nya botre na nya odo atenka bia na firi nyame hye ne nso enya atenka bia na firi nyame adie bi wo ho obi wo betimi nya atenka ma no strongly enya nyame na firi no eye wo tamfo na ato ama wo otamfo na ato sa atenka na ma wo ena wo mato atenka na ma wo akonipa ontimi ma wani nyida nipa ontimi ensom wo da nipa wo ma wani nyida nipa ade ebe mu wani agye no ontimi nye etis watenka ko obi ho ya ahwese ono so na tenka na bedi wo bi ana reciprocal mo onkronkron a wotimi mo mesra so kasa kire me amamente but obi wo chie obi na so ono pɛ no eno nko na hia on hye se the other one no ono so the same mo there be on her no so ono no pɛ ne de me pa obrempon no de sese menya no me pa ohene de sese menya no because me pɛ no but me ba cho wo busa ho se ono so pɛ wana sacrifices na wo make ne pa cho make bi ma obrempon ye musa wo de bia wo frefre no wa fra wo da o mu anu atade a che no wato bibia che wo da one side
Wona na nantia mo ato ice cream kwato bia ma oto no nko adi. Tofe kura won to bi. Oto tofe kura no nko abedi wo wani mo ntotu. Eso na wo ka no ho. Wona na ma oto handkerchief obusa asemi do handkerchief rusu hia bia na. What that be? Ba ya na yen ye panipa nti no. Wo be ye die wo be ye bia because wo paninte se wunya no. Eno nya nyansa. Eye jimi do. Nyansa do ne se me hu se me pew. Matenka bedi ho na mmom no mehwe se. De me wo ma wo no. Matenka na me film out no so wo bi ema me ana because two are better off than one. Mami asema o kan ye di kan no asabe pie ha bi. Asabe pie an you attract who you are no. Wo de wa o ko attract obi a wan hwe so no so ye wa. Mo eno ano no. Wan hwe so no so ye wa ba wo he on selfishness one side. Mo da bia ye me ka say ye obi ti me ka say ma worry a narcissistic man, a narcissistic woman. Most people are eya na omo attracting narcissist no eya omo tie selfish selfishness o hu ni pana no no pe etu anhwe bibia okay o hu so no pe no o do no ne do no hu hia no esen so be hwede ni pana de ba no eche no we na married to a narcissistic man, I'm married to a narcissistic woman e dey na ma wo settle down for a narcissist na e dey e bibi who ye na ko atenka na ko no ana benefit bia wo benya wo idolize nipa no ana wo idolize marriage no eti ho aba na wucha no ne ewuguo no no na wucha anya de ehia ansa no aye de fata odinka akoye de fata no ansa mi wa de ehia wo se wo hwe nipa ne ye na wo fifi ni mu ehu de ewo mu no wa anya no mo eti e ba so obi bekasa akosua de wo kan nyina me amiti ewo because there bia kasa we obi sta akosua de wo kan nyina me den ai Yesu Kristo nko na timi redeem eti wono de edi kan se obekọ nyame na ase wakọ kanja odumfo no yomobrohumfo we de me ye matinka me nyame me ye matinka me nyame na ba bia meduru de wa amoa me a mafom eye repentance de edi ye kọ nyame ho a enye rade ena be ma waware ni ena oba ma wori kon no tum na enye nyame na de na ma wo wa na akọfa wa de na de ne bae eti se kọ erade we de wadawrumo Obama fom about the sefo mini the prodigal son the prodigal daughter ampa edu time me be ware no matenka na ye me nyame because wo gira matenka so na wo choose etu atenka ye wo nyame but wa can so say don't lean on your own understanding terade but makoto mu awie ba matese wo ye nyame a wo ye nyame hu nipa mobo wo ye nyame a de apora tete ase no fa ye ne yie mini me kunu me ne mayira ware yi brem ne be ye ne yie mai obeba so yedi ho brasia repentance na eba enya accusation afina ena mi kura ye say ena me yira ye say come no tum ne ko bra wo ho ase ne ko sere bone fache odumfo fache mi o mafom ampa be man de mi hia no because me busa wa na me boa oba ni mi hia me because me busa wa na me boa mi di wanim ba se die di yakai o kwa tira fu nyame di yakai mo sa go mo mi di wa shi obrempong ukoda but mami di yakai o kwa tira fu nyame di yakai na tre kwa wasam no yeah oja Wasem no yeah oja choristers Wednesday choristers mami matie fo mo na we dia omo kra nyum na ya omo de obrempong fa ko na che no onu adijo Nyamenti ase. Yehowa wo be yesoda. Wadi edini ye. Nyameni edini ye papa. Papa wadi chaye osi edi woni mu kan. Ena de age atum se bedi kan. Na ye ni akire. Ye ma ya tinkan ye nyame biem. Eye 0260196064 and 0260196065. 0260196064 and 0260196065. Obi abada. Hello. Hello. Mami, me chiachia wo. Ni wo akosia mpacho na wo so e. Na mi adum na na mani ana. Ni patrai. Yo, nana yentie we. Akosia. Na me mo ma ba so, am say the mama na stressa. That's it. Na men chia ko ta ma umia.
Yes, that's an apple share. And pension Lucia, you found a town for anyone. They shared on where they had their son Mohammed. Akosia, Tabema, what's your horse? Never, Umbo, you know, Belmont can be put down of 1 year because on the Abrono blah, the name of 1 year all year so. Let's say a woman in Cate, on giant, non support never to affirm, and no call along one more. And the bell be of 1 year, she ye kind, and let's tell them with the time. Or by the whole power there, or so shut their man. So, or you're gentle, and not say, or you're so pussy, or you're so pussy, and not problem, or you're so pussy and problem, or no, or do I got what a chota. Ye do all, your best friend. On my penny, Mahama say, Master the Joe, Eddie, or my first day after your time. And now you're going to have chance and not into China, the only blooming, and now you're going to have time. And now, opposite because someone so much to 2 years, Pacho, because someone for 2 years. What open our second steer from a doctor about me. And 10 months or so, no 2 months to 7 years, but when you say it, on the day, but a not too far. Yeah, we need chance for all say. Who could have insurance over the hospital? Here you wow, but you got so no, you got your car to some way. You almost have insurance to tell your mobile phone. SOMPA FM. I'm saying, so no two about where we go for H. Minister, I have to read the minister or two. So no, I can't say, yeah. Also, and the saying, boy, say, 2 hours here, and I say. Men so me dance pa 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Bemena. That's all what it is. Adumo na unso e. One video is study. Apani only the company television the man mama by abwani. You. Ayeti you yankwe. Mama for acquisition in chairman in Japan. Anabuwa kugan chu ashama ana ko ni di shete mati o swetare ba de o bi ana me kan ko mo ujadu ko na mo ko de sekiti opotuma papa we ye kanenia menye we timi a we ye ye na so ana be ba be ni enya say bia we ni na fentino ni dia ye di be bia enye ya mi no nya no nyina na bebre enra Christian Council oko excellence gender man mama ho ye da masi bo baba so ye mu tivia so hu ntenifo se ye tivia sia ni enye nya atum nyanka pressure ka ye nyum se ka modi e fra sia modi mama amai amam penye ka mo bless na ka sa pressure we na ni e pate ni ka modi mama ka yi amuke akoto amam penye ne puno so asante na dia to ka tire ye say march he can first get the dia say medium no amam penye sai temo for ya ka tire say sanya ti ka mo shi no mo senka excellence the man ma won ka sa wa fi and some parliament ne ba woni excuse bia ba so de sabe share afie a choice where you commitment so bad or the free. No, yes, you are our man, young so. No, me, I'm not so. No, bless you, come on, say, and then you said, yeah, come on, to me. Not cathedral. Yes, see the net, yes, see what's not. You see, come to with the same man, giving you a man, you don't find you. Yeah, what's our money property be? A couple of whatever to. Yes, see the net, yes, see what's not. You need to ask. So, Medan says 0260196064 and 0260196065. Hello. Oba hima anopenya mi asunji enka ono wa pound for our studio. Yeah, Joe Super, me and you. We are well near them na amwa ko abwa dia nakata fit boy SOMPA FM. Uniaba. The government incoming national chairman, Papa, you were honorable Boachi Ediako, and I'm here, MPP
Tagbala Fufu, Irakedi, a compleku, Egepo, Adodo, Ododuera, and Yafo Adam for only the Edja, and a prayer for Iron. The band and near many to me, who said, only free. Come MPP, by a cut of the education, but most ye got Nayadi the they did not education by I think when I know, then a double track, Mokata HCI, and Nebia, Yankai NBC, by a cheap Nanima and Kuni. Yes, I had the art and power camp. Somewhere in Libna, Kaina, you look for the all quite illegal money, any galamese, not on a Kunya Tosuna, and Galamese, it's new to us, yet among can never be able to be able. And then, come here for the Galamese, Namukutia. When I'm going to say that as Shabo, the end trauma and December Mama Wire. Gay rules them. Now, Parliament, other people, not gay rules them our Parliament. Every time you go near you other for this Parliament to other day who the gay was a money of a party from the sign, the moment gay one, and I just more Ghana. Number MPP delegates there. 31st January. Okotowapana. Swallow my record, a complex Egepo, media, Ghana, Mebu, and Ma, Akoka, Lebanon, on no unit, Potomac, Akofata, and man, and Bagana, or man who apatite. Make a way now to see the mouth, you do it there. Who also in a contact, who also those years, you got a school feeding. Oh, yes, school, you got a school, and I was one kind of count. SOMPA FM. On the broad man, every big check on my kind of educated that the German. We have the dedicator. Here, party no can any party so that the party you call party as say Jamaica Omiaba. Mate Medase, Yamfa de Waba Ahumano so a 0260196064 and a 0260196065. Hello. Hello, Minyaba. Yes, Major Super Bemena. Kimpozo ni kichuma. You okay, Yango? You bedate. Mambo abasona mchane ajumapa mopona no pa. Mutira tirese ya mutira no papa abrabo munsem. Esogi ya koponka. Mami kenti kitata kama buta. Mami tira edita. Yambo kitata of next ya yenina yango to abano e fama Dr. Mamusa. Was on about any appropriate again. Maybe a bit kind. Maybe a bit there. And a lecture, a Madama up with your mamma or gay so a month for the month. No Ghana has a deal. Lecture with the mouth for the move for 1% bra and from your mamma. I ain't that way and in this vocabulary or a good father say, and a good father say. Enko Parliament mapa chim omude na empress obeka ezo mmeruku na mo premier president enede echiasen ena do mama to ede ogwa funkem ena obi anwe ndc mu tontompo ena omadada omu opposition omatemko ena omu okawa nso a omatemko interior minister SOMPA 106.5 FM omu atuto omu nyina no omehwewa wu editebia na omaje omu ye ne se beboy but eto be amaya 4 years and a matu aquacodi amount for instance. But I am going to grow. That vigilante from the Secretary of Power 2024. Again, that's a pump passion, some vigilante. SOMPA FM. Mother, and what the yeah. They are top on every. I'm a no more than you big one here. I feel I'm about it. I'm saying for me, we will more than you are doing up to position. That pump passion is someone. That's it. Yo, Medase, hey, 0260196064 and 0260196065. Hello. Hey, I would have a gentleman with them. I got one. I'm a who that. I've heard of it. Ah, what bedroom? I chinchini. What bedroom some parkra? Yo, Mama, yeah, Juma Tias, yeah, Juma Dasi. Now, I'm a minister on Amincia, honorable Champon, incoming president. And incoming national chairman, they can come with you. They didn't my Juma now, oh, go from go to Juma, branch over. Man, quite, only the answer.
What do you say? And I Chris Law on so for youth organizer. One and you put up the command, so okay, you know, yeah. And I had just Safia Mohammed, Ababa Kama. When it could give one and Nancy, or Honey Baton of the Amano, once the MPP are calling him. One him, and that was there. Memena. One yard, dear, back. See. And one good parliament in this item we are making a vice president, you know, a year, Nana J, 1 year. Just look at Toba. And guess what? Don't have a cow about. So don't have a ball about Togo. The agriculture, I don't know. You won't be doing well. And you might be a very good from where I am for a year. And what way I want to put one idea. But people don't prepare you and go to parliament. They say there be a money idea they never do. They are bully. The implement of the member. And my down a brown or mobile, when could Yaga, Yaga, and could Yaga. And Qualanin, Yatias, Yati. Let's go catch that you will see a bar. It prefer show and it's a for me. The Garma would more MPP. Never NDC. Bye bye. Yeah, that's ya Jenny Mo. What can we say? As a president, Yad in the Kokrumo Titim Sua. Ube Jari every MPP more by NDC. Ever any more 0260196064 na 0260196065. Hello. Good morning. Good morning, Bemen. I'm a patch of force and Afri free here. Wow, this year. Wow, SOMPA FM. SOMPA Cantamanto Friday week here, and no more bosso. Bibia be fan Yadamasin so Yankwaya Kafia. No, Dedica and then the AKOSUA papa. Now, that's a penny for say. One day. Nothing can program now only and can they find papa. Also, no canina and them. And then man said, even a quadruple and a money museum quadruple. Someone can it come to one day. The fire program never wapa. Mate. I mean, here, Dr. Brand, a champion on the over to Frankama MPP. And honorable was it a papa. And Jacob Sham say one day more. Kafi anadia wala idie. Anadia wala ye nya kra o. Potemeka. Mete unkan yanko. Sese ye yenhwe. Ya me kan say go penya ko e so pe one day na man back studio. Na wole no ye interview one and one I do the papa no. Ajimu akọ big. To me, let's start my MPP. We'll see. Let me just up here, Mohammed. I need just to call you up in Pong. No, you can't say. Akafia, what's up now? Akafia, what's up now? See, I'm the Eddie can't buy you at 200 and I can't say, and cafe and yanko. I'm the money for you. I have a view. Okay, say, yeah, that's not my penny, Mahama. I remember when I was. We didn't want to say a troca because employee what has it all go from to go from and yet a lot of time and more near 5 cities. That's a dollar problem. I didn't have to that. And not just a well mobile media and go to Pony and flow. And we didn't have a friend or no a well purpose of them and your money one from offers and this. Now, many about 2028 year 270. Putting a million. That's Akafia. 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me pa your friend say oh. Good morning. Hey, Batman na woni ne de baby a shan manimpie. Ai minim se SOMPA AKOSUA. Da bra wo bobode ampese e dia no pai. Oh, na na man friend mo prefer na me. Etina one friend about kasa no wo fom adam pese ne nya de ho that no pe enye apedi o SOMPA FM
anopa ye banku banku ni de tilapia na se okro soup hey eti afi abo 8:15 what di banku ni nkruma wi mami ntie we so mpaka azwa don't say dia baby a mama ye ne nam no enye fra kadam fo ne do mo do ma wo eje di mo ade me ma ro fra emrantie no omo no omo bokro no ese o mai no so ni lo omo mo gu parliament out no omo ma de get it ana 50 years apart from that omo wan ese me no omo ka no omo gu o mai no I think of na emrantie mra enu abuti program bi o ye na nimro jane kita no ka mo na me ka tell it ye ni mo ye ka ta mo ka say atagini ko ene mo wu se ni etika eye ese ni ekrekre yo se ni to handle it here the information service man ekrekre ma me de ene de line so say de si wo form no gi se me ma de si na kina ya san try he na de mo me kra wo kasa no wo form papa 0260196064 and 0260196065 hello me patro your friend good morning your friend was saying me ka se fri kumase o se fri kumase na kumase wo tie so mpa akra efri he me tie no Bantama constituency me pese me hu kwan ofa so wutie no social media na wutie ne he Kumase because you was some Kumase nsu ntina me pese me hu ba bia wutie efri no me ka se free abrepo me ba cho ma me tie wo de kasa yenko yo die mpese me kan se etiem penyinfui gallant asem na beka no yenuanom a wo nkurase wo mo enya nsuo nom eti gallant enti penyinfui enti wo mani mui nyankopon abutua ma ye se enam mbrem na yenkinwe enuane ene mfudie so nyemfa bi mfa ngugu so na Ghana yetimi ase nsuo nyina enti penyinfui wo mudi ye nim enti ye enti sabi enti wo mo sore na wo mo ko mo nyuma so na so mo ko parliament wona enti anyi wo mani wu enti anyi wo mani wu kura se yensiu pa say wo ma Ghana ase na mo tin onum wo ma be bu pa ne wo sa no we ba wo se meye ensi aya num e di koyeyem aya di bi nu aduane di e di bi su fidi yeso na mpanyinfo yi enti wo mo ti so anti enti wo mo se enti wo mafere wo mo nyina afo mo ti fom wo mo nyina nsi wo mo ti ase na ye niw sempa e di man mpanyinfo a mo di yanim e wo ka aden ti ti via cabbage nyadoa entosi ni nya poison kwa na mo yare a no mo tra pre mo kwa abrochire se mo ko mo kwa se mo yare mo yare a na se ye tike kwa afọ de ye yare ye na yemu mo sori a abrochire na kwa afọ mo yare wo mo nyina nso mo ti ase ye shame e de ma wo mo mate be mena Meda CP 0260196064 and 0260196065. May for 5 calls. Now, maybe number 1. Hello. Beme na me pacha from na free. Agozi ankata fi sompa anyaso utum na mo tede. Sompa anyaso utum ye ho ye pa na nso e. Na dia de je na se Dr. Mahmoud Bamende e kama. Mate. Ghana 40 o. Kidi kama mfa sekete ma Dr. Mahmoud Bamende e pa bota na chi. And I was your central account of Kunya, Radimo Mobas on a company diffusion. I said, delegate, Monka Dr. Mahmoud Bamende on my now I found for the second time, or what it means for my Ghana and NP before. Now, Minchia Mammy Circus of Parliamentary cases of both Bill Karenkan. It's a dinner secretary, there's some Pokudia. I didn't come in your religion. AKOSUA, I'm a penny mamma sister Gale, and I told him of a sign. They were. I san wa kan e ban ne ya obesi ma me intro min Canada you need to make an intro I didn't NPP time
Sam George na de ko parliament be boana actually dina mu munya mo ha wo ba power SOMPA FM abon wada anzina baba power so betimi asan John Sam George ampa kwara na ba na answer ko ti say honorable team for your ede kwaya answer yes obo so kuta ba 2/3 of majority of parliament e to bunyi ntumu da eti mama no aka no biara Ghana kwa mfoma dia nkosuye na general focus so be sign no mo jam block no mami ebe connect the majority for aja to say omo gay no Ghana for obi a okwan so here eye doni ko bi o ere ope enti no ma sama dia to say gay no bi a ti wale be ma na oba wale oba enti mama e ko be sign because majority aja to enti nya dia NDC abana wo no omo ka no pre enti ko de be ko mo ene wo ma na dia ye no wo am ka te 1 week back ombo me sign gay ago say ene mo se no ma boy ye mu say dollar ba from petrol ba from ye mu say ene ma boy na abaso no ye to ci company woni ye to ci company ko e ma na susu wo no ti o ene mo na na amu ba na o say amu ba na 700 na mo kan ene mo no class enu 700 na o anwa amu ba na 700 na ba 5.5 ene fa 700 what does it mean ne phone ne dey ni phone dey ene ko phone ma kwa ye nto obi akoko no no ma no sa na dia san the message get before ni Ghana bonya make am continue me dance me pa bit na get Ghana akone me dance me dance pa 0260196064 and 0260196065 I hear SOMPA 106.5 FM Accra. Hello good morning Abakutia meju so the pastor na want is Obaba nyame adumo ma me na so e oduma ye fo busuafo ne adwumayefo obi a ho ye yes afu yehu ase papa wa ye bia ma ye dana se amino yo akosia eto de bia ma ye mobo oh mami oh ye mobo papa kufusi ase oh keta wo ba wo be nyinsa bo so me nkron de akwara so yem na wo be ye djuma ansa na wawo na eye me ya se me ma pa ni abadaye e mama na obankete tie pa ki me chinchia ede wo ba wo da wachi a se bi sa woni na wo da woni ne wo yo ye nim na wo bonwa bona de ja e wo bone ma pa ma ne ko se pe no be yi da wo ja oh e ka jo se miura in one year and nam ne wo yi so me kwa mani na o kan biara yanti body here ne so bonwa ma onwa kasa akosi say ye be kire ni SOMPA FM ya bone pa so be say in prebiata tota to kwa so ni be ma kwa da o kete so wu ni kwan say dogo no en ma ni say nya nto a nya ntia ta kwa bu be yi ya na e ma na mami me si ade ya pa akese ne se wo ba na ayi wo ho ayi be ma na ha wo so uni kapre oh mama ye nya ni bi no ni ya ma me no mo mpo ye ho no kre na mo nsore mpo ye enti sa wo yi wo ni ama anasa wo ko ne zira sakra ko wo ma no won tuma o be tinya ni efra anu anya o ti na je wo kra obi wa na wo hye nkola anan na obi wa nkola anan nkola nu ya nkola ni ye won wa ye ni na di won ba yo nti akwara no so o zeta ni a wo papa ko ma mi sei na wa kwara no so ndin ganje ta ma mi ni every ana me papa obeku ya ya nti we dia me strap aban ta woni papa woni ni se ebisi dadia o ma we nye sei na ensi ya ko am prison wa ya ko my am fine ka ya sa enwo woni so na no pay so ma ti ya ewura ba wo mia ani ewura be jombu adu tenya me oni won kan no nchina e won na nya tete won rebe no wa mo na ewura ba wo mia de ye me so wo ba aka Ghana train nya na mati mami me da se na ya chi be man ni stress ye mpam obi mo oba no ye mpam obi mo oba no se jetre bi na odi be ya adwuma na so one ne won kwada nim kwada dodo no wo wo won ko hyebra na se ye mpa be one ne won kwada mienu na won ko pe ba bi ntina asoro bi kwa area no mo ye nyini mfiri ho nyese ya che mema no na ye jana to because na ne nuanom kra wo ho a o ma anye ho hye hello SOMPA FM na ho ti ka ka ne ma fe ba fe de ba ye nkwai
Again, more than me and you. Never. Well, Ghana Hano. Katasumu, and they hire me. Galamsey, I can. Mammy, I know I'm not getting a ready. Woman, you're ready for me. Last year, who for the time to me can't say Galamsey. I said, you, yeah, no, Yanko University, Yanko, a year from work at Jacket, in your can't do Yanfa. A dear now, a dear now. You see, I Galamsey, I'm not sorry to let you Makurano, a state. Because who see the crew, and the people in the who see the crew, and no point. If you know better, no man said, yes, you are no coin. Yes, you are no coin. You mean you're Ghana this year. Then the Ghana, as you ever buy me, Papa, that so now you're with this piano. And no, any near me attend the Amitrana, Canana, my money up of it. But Galamsey, you're saying piano. Omo, yeah. Nti no mu hu kwan o de be piano enye board no ma ti Galamsey board because o ma peni na kata kan say first ni enya 80 tons nti enya 135 tons kwanu mo na de ba wo mo tu mine na kete no obi aba be tu mine na ni wa ha di e de the 380 for 135 e Galamsey board no ma ti no more saying you the Fudia, the Siaku, ye trap every year to Galamsey. In my age, more mining company down. In Katami, Eka, Abomusu. And she are near the who go to the issue none and near I move him up and Lumpi. American company. No more Yanica here. Matibemena. Mati. Mr. Medasi, watch it. Yemfa 2 calls na fe. Yemfa Mary 026019 6064 0260196065. Hello. Bemena. Nana Kini Wenchi. Yo, Wenchi Sumpa. Yemkwa yete won kanche. Ante Kujayo. My father by Mamicha MPP, the incoming National Affairs Vice Chairman, who had Moyan for Bright and Safe Kumi. But in 2016, or the COVID that supported the man of the Board Party member, which is the man of the Affairs Vice Chairman, MPP, a bit my baba. My first delegate, Mr. Remo, Dr. Lajma Moodbo, Mian Ekan, before I say to Abamanaba in the Jinkana edition, the 31st January to Abamanaba. For parliamentary country when Jimmy Chow and a Chamara to Banana Jabra, so over what you call such a being age. That's a Kusia. In reality, no Ghana form Penocre. And now, what's I hear from you? I anything, any Saka. Maybe the American Opa buy or buy the Buama Ghana Mabu Toma, a MPP, Dr. Lady Mahmoud Bomian and another down before. It may be a MPP, but not a Kusia. Now, could be from Unemployment Graduate Association. But I'm saying another doctor who for the Imagine Ghana, you know. Almost a boss a bar, yet the free senior high school education flagship program. Now, side way by a Kusaminu, you dance as by, you know, not unemployment association, no money, or home university, no free education policy, and people by everybody in 2017. And so many of them to go senior high school, no much idea. And the MBC, I say, year John the money and this before promising was a bar. It is 24 hours economy, but at the third man, almost a treasure to agenda 133, and then you have 300 ICB. I scam almost coming Ghana for Mobu. If they catch a Ghana for a catch, Dr. Najima Mood Bomia, and let take and I'm 10 cities. And so another person of great 50 Ghana cities. Let's sort of contribution is 5 cities. And then the bad energy. Most of them single digit inflation. As I reflect over the and no program before Patron Dosi and Makoya and Bibiano and a year to them. Yes, I'm not about 2028. Matibemena to my doctor. No year for her. Yeah, that's the pay for the Uchato Kra. Hello. Okay. 026. Obrempong, why ready now? You need your tell. When OHENEYERE
Yeah, was in the Panama, my men funny too. Hello. Hello. Good morning, mommy. Good morning, me patch froze and Afri free. About 7 to you, because I think Kumasi. Hey, Kumasi, free. TV show. TV. Baby, a decoder no, decoder no, baby, a radio no. Mpacho you, me bacho meet you. If I show you the boko, Yadamasi, and no Jumapa Moye. So because MP, NDC, and more Jumano or Dada or Diatro. The NDC, Ama Oman Air Cosono, Obie Diadansia. Jum Nyamaya Titeso, and more neon by Titesono. Yamana would you so yatete so I so much so nanya mano boy na timida mose nyamishra won so pa yen so yeda se yeah obrempong no henere mun so mienkwai yo ene mamemfa Pepsodent Charcoal, Pepsodent Herbal Toothpaste. Men kan nyina mbom taw. I see etwitwe ansa na prince obi no kre. Nti eni kan twi esen. Mebsira wo se na wo twire no. Se wan fa Pepsodent, amfa ntwire wo se a. Etese ne a odi nkoso, odi kantan na adi konsuo no mesira wo. Wo made na Pepsodent Charcoal ne Pepsodent Herbal ne bi. Na fa twi osia no pe ya. Esan se eno na ebo se ne ho ban. Ama njempre ene nkomi a ededi osia ase ne nyina na eyi ne nyina ede afiri ho. Enya na ewo shops ahodo nyina mu. Mepacho wo made nkope bi. Fatete nkwada ne firi ase na wo munyini a wonu wan firi ho. Afi akwada na nya bosume nsia ede kro no a wo pa aduane papa de ama no no. Ya no ama ne yam vita. Eno na ye papa no a e ma nkwada kwahyeoko esi kwan. Esanse wa ma akwada na aduane papa na hyase no a na kwahyeoko na wo tode ama no no. Promasidofo ena de yam vita de aba. FDA nso ahwemaje atum se no kre 16 essential vitamins and minerals obrekon zinc iron and calcium nyina wo mu bia ebo ankoda na yedie ene wo mu nyini mu no ni nyina ebi ewom yam vita pe man koda no mpanimfo no kra age aboso mesra munya man koda no na mpanimfo no munya mpanimfo no montwe mo ho na bibia enye fine time herbal mixture and time HH mixture no eno nso ewadwama nso a eboa pa se wanu mu ato na wontimi nedi a wahu enna ya na akwaje nkwara na aduane aboso no mesra wo wano nom time herbal mixture ne bia na abehunu se ne American eye no kore pa malaria fever no ache wo honama ye oya waposo ada bia na ejire wo no mesra wo uhia time herbal mixture enne betimi adi abo Dr. Tafrija ena di nroi ba ya ni nyina no ewadwama nso eno ti se wo pebi na watu aton a 0244417669 0244417669 unyanom time ope numsu oguso na bibia anko yie mfama kasa natural mineral water ho asem ne yekan baabi a wo bia adwumadie bia wudi bia no kasa natural mineral water no eya afa no sefu na bibia enye kama pa eno na sa de sefu a amanfo ni nyina no munya ahoden no kasa no kre wa mo ma de papa kasa natural mineral water ensu papa enie na wo no musu papa no na wo kwa kodi de aduane pa e wo ha special local foods e wo ha atomic kwan so transition che hwa wada roma enuane ni nyina da anopai no wotwe boy ya no ese no wotwe kula abo wo ma hyase dada ya chese wo mo 70 kwajibi na bibia entimi mu ampacho wo bo edwabodwumedie bi adofo ene ejamfo bi te se yiyo anase bi awadeje anase party bi na wo tuo mpacho bomode ne hagye anto kese no meseve wa ho na aduane ahodo ni nyina bi ewo ho fufuo ene nkatekwan kwa ahodo ni nyina bi afe banku ene tilapia with hot pepper na sel pesheto kama okro stew bia wo ho mo asort ni nyina bi nso ewo ho nti bomode a na efre na 0246 359921 0246359921 and 0594 797215 Hajia special local foods social media handles ni nyina so no wonsa ebeka no ewo aduane pafie ene ho na abusuansa de trasam na ka wo mebusam eti donkro ichemu eye dunso no wose de ohumobro ni mobono wo de fem erade ena de odemma no so no ose erade ebehye na nemo enu nti no so mpacha de eye dwumede ya Dr. Blessed Foster wone empanyifo ede abasa wode boa sebe ya afia no bia no edrubro nya bra
woni bie form obrofo akunafo ne nyanka hodo wobetimi ama wonsa aso wonso na wadidie mu ne won frem won tade hyemu ene won bibia yomwade yom no bibia bewie anije wo ye fiefie se de esi koso no eno nti sompa 93.1 kumase afi sompa takwa 101.1 sompa techimai 106.1 and kranza ya sompa 90.7 sunyane sompa 98.9 na akran so sompa 106.5 FM ye nyina ya to kesa se de wo wonsam no fabra se ye ntoma entade toiletries anase bia mepacho anwa emo tentmantes ade bia ye de che ya ebeye ye no emfa enkame yen na ye nso ye nya dodo na se be ye nipa mpempem adane da afia no wonom eba ye nchemwa na nasese nea Dr. Brother Foster waso obeye wonum aye no wodie aka ho bitiatia ne botoa aso nipa dodo na enso eno nti no ebia babia wono mepacho wunya kwa akropo mfa ne ma no emma wobetimi afre yen na ya ba beja na se wodi obetimi de aye no mobile money obi de ewo amanone babia wono bia wontimi mfa ne ma eye sika ye beje momo number no eye 0598 459802 0598 459802 0598 559802 edi ebeba mpacho eyetara one media anase blessed first onyankopon shraw sa wonso ye biabo amasompa chede afi we say ede no ebewie mu ewo enmonyam hyemu wie na obrempon ye se kwantiti bia kopie kotianti aha ne regana today no say na yesua de ba bebre na yesu de kobo ye bra na ye de anamon so asisi ye eti ye sorry sweet na tone ne dom bebo ye dwum kakra woni safo modi befam kakra na bod non du pepepe na we greetings bi ho meba na sa first service na next year be second service no soon to be second service by Prophet Dr. Kofi Oduro no na enonso aba na ansana no birthday greetings bi wo ho de edi kan no safo be makantanka waso de ma na najwa sunyane na najwa wo sunyane na wasi we free Iceman former Doma FM sports anchor okay it was the ma edino ansu ahuda ansu na huda bika ho ansu huda anase na najwa wo sunyane na Iceman former Doma FM sports anchor and the greetings see emaye obapa upo obi wa fabra na me fa dia kuto ene obapa nana ya kechire ye nua ba ye ne di dwuma e wo Sompa FM ne Sompa TV no so ene o se ne yonko bramo ya wo ejura anti it's your birthday o so nyankopon koso nhraw na o ma onyini che ya ahoden ne apomden wom na ene pe biada e wo wa wo dem no erade mo fa nkame o de won kwana eme na erade ntintin wanamon se dua esie subonto mo hahan empoda obapa se odo papa yenti no nyankwada mame ebreno enya wie obremponsa na beba mu kwame richi nso so wo live from Kumase ne de Kumase for bem 21st clinic no ochia Dr. Blessed Foster ene adwumayefo a Watema branch ene enua na nakua mo aboaten Ablekuma Central aka Dr. Baumia will lead NPP into victory 2028 or say Ghanaians should forget about this deceptive budget. The actual budget will come in January where water bills are expected to increase by 200% and ECG also same. Anyway, special greetings to Obatampa Mavis Hawa Kumsen, NPP National Women's Organizer, Hopeful, Nanakia Mwabwate, and no, Co-Mensa Pillar 2, and was say, I see the angels of heaven singing a victory song for Dr. Baumia. More above one day one answer. And I know which one planet TV. I'm saying, and one more to oh, Ozana, and one more to the man, and I remember I know you're not yet too. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And you also Dr. Bamboo Baumia, one who's above us, I see a Tujum, where a co-mensa pillar 2, and a co-fante. Was this Sompa is trending and trending and trending. Good morning, Sompa Busian Monko Swanya Jumapa, a Busano so be so by tere. And was here for me co-fante. Me shamo live. I want Accra of Fanko Barrier. Katie Accra of Fanko Barrier Sompa. And no. And I yenya Bertrand ni Ej Kreku. Or see Papa J.
chair from Tema Newtown, and also the government should seriously take a second look at these tax waivers given to foreign entities. Dr. Baumia is our surest bet for victory 2028. So I humbly urge all delegates of NPP across Ghana to kindly vote massively for him on the 31st of January 2026 to lead the MPP once again. It will be greetings of the Bantu Obrempong Somnia FI Pong. Mame, nyame adomo if you are there now, you are cantaman. Yabo yaba. Next week be promote ba. Yes sir. One day one moment train wo. Mo yen ye wo ho deda. On me train. No me train. Ye sunsum ne honhom gina ho. Akasa honam no. Ye be pie ho. Orobon kwasi boaten. Wie. Akafia phobia. Na me nya wo nkra no. Wie. Wo mon train yen ye. Ye de o ma chede yen so ba. Na ye numbers no a wo mon fa collection ne mfa so no. Okay. 0598. Okay. 559. SOMPA chede no. Na won se ayi kantamanton so de niam wo ho eti e ba o mun che ye biniam famra wo mu o mun che kantamanton paboa bags ni ade nti so mpa chede no ye ba ho efiada we na wo twe 28 no mun che ye niam ne bi mun tentam paboa ne ntade en ne bags no mun fa bi manya fa meche no ye chamade na mun so mo che ya de 0598 edem 559 and a crow 802 simple edina dasono Terra One Media and I said Blessed Foster Misro obi fra wo se sompa che de enti no fra wo boa san profo we mu ba bia pampam obi ga pampam he apampam he ne ba bia ombe pie yesramo yan sma obi anamba ne ye won pe 0598 eno anu no 559 802 yeah 0598 559 802 so what open to be out there sa number ya o de fafa so edin e baba na Blessed Foster and I say Terra One Media mama ya chia wi ase nyina ye de asi aha na SOMPA 106.5 FM Accra Ghana today ye de sie na ebonondu a Prophet Dr. Kofi Oduro at the first service enche better than second service ne beba ye wi ane ye de premto breakers ye bo aba premto breakers ye bo no wi ye na mo brasem ye obi asem na ye de ato so mo brasem ye obi asem ye ya na for God and country Professor Kobla Abuchi wono so de aba o wi ye ya ne ye de 5:30 hot bite kase ye bo aba hot bite wi ye no ane ye de third service a Prophet Mango Day no ono so the third service no aba 9 PM pepe na sida no ono so aba be som na afedi aka nyina ye de ato am so koso atie SOMPA 106.5 FM Accra anopa ye da tonin so ase ye social media won na share kire obrempong nam na me hu me mpensu binum kwaku ampoma ena OHENEYERE abruatia me botu pe edina 7 ena wonso unu aba akosu agwa agwa jubetimi afrem akosu ncha Jeremiah Simpson ena mo phone lines no wo fa ye da mu nyina ase